eDallas Texas akusitshethula ndeni la. Okay, salibonani bantu bakithi linjani. Thina sibuye lapho kuzo performa kuZIm Expo eDallas Texas. And ambiyanga ngedwa mbe ngihamba lo Mzo 7 lo Turkey Vibes lo Just Signal. So lichove njani akusitshela? Siyaperforma namhlanje ntambama. Kakhulu amalanga ladluleyo amanye kade sisipromote into zenyarazo izolade kunge gospel lapha ade kuperforma khona ubaba umanyeruke so la simbukelile and then namhlanje lidindindi Kwabe kufiwa. Ngebe kufiwa. Siyabona ulo mculo ngathi ule ngoma entsha akusitshele ngayo Sandra. Ingoma yami ithi Touch Me Not ngisebenze lo bhuti wase Zimbabwe sakhula sonke okuthiwa nguNox Nguni kodwa usehlala eSouth Africa. So I went to South Africa sa recorda sonke ingoma le video 3 months back and ingoma yangikhona iphumile and ngibona isidla amahabuli kodwa ngicela ukubonga kakhulu abalandeli bami kakhulu because babenza ukuthi ingoma le iyazakala lokuthi idume kangaka lokuthi ichise kanje. Itholakala ngaphi? Batshela abantu sibili ukuthi bayilande bayichophe. Ikhona kuma online stores onke, ikhona iTunes, ikhona ku TuneCore and ivideo ningayibukela nje ku YouTube. So nxa umuntu efuna ukuthi angene khona ngale utypeani uyabhala ethi USandra Ndebele kuphela uthi dlala uthi new release. Iyahlipume kodwa ingoma ithi Touch Me Not. Iyahlithi phulukuze. Iyahlipume nje ka1. Iyahliziphumele ka1 and la ku website yami www.sandrandebele.com ikhona njalo. Ku Facebook ke akusitshela. Ku Facebook ayikho Facebook but then if ungayenza something uyiplay like ku TikTok ku Instagram uyayithola. Akusitshela Sandra akulamhla waqalisa ukucula so kunjani kodwa ukucula konke lokho kulenzuzo kumbe liyabamba lapha lalapha? Personally I would say kufuze ubambe lapha lalapha ukuthi kuphume but ubulula bangikhona ikhona lokho ukuthi uhlala uyenza one day kuzalunga and because njengoba ukwazi ukuthi sometimes music ayibhadali khonapho kodwa ibhadala nxa usungugogo utshona kumbe ushiyela badilifa njengoba ukwazi ukuthi izingoma eziningi sometimes ziduma nxa umuntu engadlula kumbe nxa usukhulile. So yabukwazi ukuthi ilifa labantwana hayi yalichiya ulilungisile kuhle sibili 50 years usufile. Kodwa khathesi manje liphila njani njengoba kunje so lana isikhathi seCovid? Things have been bad not in Mbijana especially for Tina and ekhaya like I think ubonile ukuthi khona sivulelwe khathesi ukuthi siqala ukuperforma after isikhathi eside but kade kukubi sibili. So bese liphila ngani nxa singakhuluma sibili sijule ngalokho? Mina I'll speak on my part uthi khona lokhana ukuthi when izinto zingakabi bad ngakumanager ukudiversify ukuthi ngibe lezinto ama income streams amaningi not only ukumelela our public performance kumba we music selling kuphela. So banhleka abanye besithi bezothiwa ngithengisa umbhida but mina ngangikwazi ukuthi umbhida uzangigcina phambili. So mina yes ngiyathengisa umbhida wami ngiyafuya inkukhu zami. So umbhida uthengisa ngaphi? Kobulawayo. Abantu bayafuna ukwazi ukuthi kanti umbhida kaSandra ngihamba ngiyotesta ngiyawuthola ngaphi? Khonapho indawo. Bawuthola kuma Pick n Pay. So uthengisa ungenisa kuma shops? Estolo, yes, konke la se-Ascot emagross. Lenkukhu konke. Yes. Right Sandra, so nxa sesikhangela ke iCovid nale ukuthi ichaya abantu abaningi pho abanye baphila njani njalo ulabantu osebenza labo so kusebenzeka njani khona? Khona kade kunzima sibili especially this time ukuthi lokhu kuthe kubuya uzange kwanika iwarning kumbe ukuthi khona kuqala nini kuzochaya ubana uzange wasinika iwarning. So singathi umusa wenkosi yathi usigcinile isikhathi sonke leso ukuthi sesifike namhlanje. Even ama band members it was so difficult for everyone so sijekana
kakhulu ukuthi la ungavuka udobhile uthenge lomunye la impuphu, ungavuka udobhile udobhele omunye la esitshiwe. So kahle kahle singathathe kuyikujekana all the way. Yes, kodwa sigcina khonapho ngoku-touch me not. Akucule phela kancane. Wena ngiyakwazi phela. Akushayisiswe. Mandlula bathalaza kodwa touch me not, bebembona njalo njalo nsuku zonke, bona bebembona njalo njalo wena lawe, bethalaza njalo amalanga wonke. Thank you very much, ngiyabonga. Sahlangana ntambama. Yes.